ki pau me zam ta pu eron na hin pu let klun hin pu zang hin tu ni the bridge discussion ni bol thi ki ji on na phat no man tam ta ni hin pi ki ji on na chung chi no ke pa thu ka sen tu ni discussion hi ni danga to ki banglowa pu he zang in jong question no arise the pu lunin jong arise the chu tiang le pu eron ma in jong penal zo se guest zo se chu ta chu ki ho khom nei di hin kin question kan ha do be lo din he bangin ken first question na ka do nom chu pu eron tu chung lungthu declaration na hopen chu fulfillable pg wa chu popular government is a we ti hi mi pi ngai da na hin chi chu hi a hi le chi commitment government commitment pen chu hoi chi am ti hi mi pi mu the nom lo ji in government si ma chun le zau ta na hi le condition terms and condition koi lai ham hoi chi am ti hi pu ron Okay. Kaki pa in muntin no the bridge pu ang let kulu chiting le pu sang boy nam thu sei khom ding anin dei len ki jiwin no jong ki pa thu ka sen a question to direct in saying ka ting a background to head no hin ke no UPF chin latest a chu lung thu agreement lung thu declaration ki bol chu MLA ho Josie zawin Josie tile so to say BJP MLA ho to ai ho KPA to independent pa to mi nga ve hin latest lungthu meeting ki bola chu he cha ung ki so do chu he tawin popular government hi nam e ho nam hi to hi izau thei po ve aji chu movement nu to a logic a narrative pa chu achi to thei poi ahin government of India in Manipura popular government asim ding hi the hard fact is it does not depend on us cookies or MLA ho chunga ki ngai pui they have the numbers if they want they can re-establish they can reinstall the popular government ya chu hichia idin monu chu thamkhat kaga sei sauna nom chu the question can be answered hi popular government chu e ho jaw lo wang ki sim the hin si mu la asi mo tai ahin e ho chu as citizen of India government of India chun participation angai ati mong wa hele we have a condition chipa chu hin hi biham hi chi written assurance chu hoi cham a hi lo wa hele ham lo ham ti pa chu hin hi chi lai ka hi ise ya hele the MLS would be the best people who should answer this na aji chu dunia popular government akisim do zo ko na hi MLA ho to SU ho to KZ siyong ki ho hom khalo lai they did not have hichi tabang hi official ta amon this is what we have from the government of India or hichi BJP in written IP wa hichi aso ka joinu hi ti pa chu black and white na ki mole chun ke dinga chu thu set no ding hin I'll be chichu black and white na ke hin ka table lo je achu tu ne hi au me ka ti thei poi but one thing is social media chung viral na hi chi ritana minister nu sorry biham deputy CM pinem cha chu deputy CM aki offer na chu no ho political to ti pa chu le kha kha chu ki muin hi chi yong chu officially ke no UPF ko ma yong chu hung thung di poi ya chun tunia akila wang chu hi le ke la chu hi le as the spokesperson of UPF hi chi tabang chu le kha chu dinga hi le it should not be one person who should have that letter mi khat to kinop to na ding hi lo hi ido yu chi chu hi lo hi ido yu chu ku ki zo MLA ho CC te chun parties to khom ding government to khom ding issue chu seriously discuss about you na zaw lo wa government lo wa chu solution ka bol thei lo in but we are giving you in writing this is the language we want to use atiwa a bon che ke wa zaw hi le chun I will be happy ain tunia chu amo ho jong athem chakhat MLA nga la jong chu BJP MLA la jong chu mi khat se sorry mini chu pu paulel ta pule jamang chu back off kina
written lojing ka back of one ati hona alanga madam no deputy cm alla a hile hichilai ka achu even if the letter that we see in social media is right, I think the way it is given to us is not acceptable. That was not what we targeted. It is a question masa penchu. Hichilai written two parts chun. Hitichin don budding cutting. Chilai chu question cho kichi lo lawang chun. Hin say pa honin lang na. Ti pa me pu Aaron hi ta chu lam kai thil khat na bol chu a bol hi tan a sit a phat tu yong chu ka se in accountability chi ji a ki bol hi ti khat wang chu ki demand hin mi pi hin na pu let khulun nang hin se yo tu pa me velai ki mu to the je win tu ni la chu ka ki pa in che question pa chu ke dinga a sei ha in ban to thing pa na sei ding in talk so hi pan nong ka pan nom be ta boin pjam tele sei sei apa som de yong in kam pu be point jong le ponia the bridgeton an sei le lam kai pu spokesperson pa jong pang ding hi ban to nam sunga za theta ko ya jang jong pang de ti le chun ka da the lo in en la ke chun sei ding ka het ta lo in thing pa na sei ding aji chui piam tele anam pi ki howa nam pin written assurance om lo le government formation I bol lo ding o hi tile anam pi ki ho zo wa hilanga mi khanin ka bol thei nai ka hat nai tia chu nam pi pi ha to chi kala chu ade de bola chiwa chu ai le chun tu chun pat na panin pf10 ha se pe no lung thum chu da lung thun decision ala pa chu ipidinga mi pin na ta san lo hom mi pin lung thu chu nei ta san tau ti ta san the khat to le cha chu ta san lo wa chi on decision la ni ta bong declare chu thil khat an bola hi le chun lung thu chun condemn ma bolung ai chu na as lung thu ta chu lung thu lang ki hom khan ki do wa ke je si chu condemn ma bol sa tau chu ke de si chun condemn ma bola to government formation apang si chu outcast chan gya bol chu na ai le chun to chu lung thu chu thakhat na na to wa na chi khom jing wa hi le mla ho si chun ipidinga chu condemn ma bol lo hom question kan put up no min na lai ai le chun lung thua chu su group ho chu khat hi le chun su group la chu mi khat nin a power man cha tun do the cha tun do ai le chun su group chu ama chun control down ai le khulun na net hoi lo ha dem ma stop bol den thei lo hom ti pa chu chu kan question kan pi no min na chu hung chi hon lang le ban chu hung kyo la the ti hom Question chu ki pao me khat na one at a time a bol lewen ka din missed out bol na dinga na hichi chu alang khada no jong mi pi thalenga na sei dan wen ka lai mi pi jong hi vin lam ka jong hi vin working group member jong ni honin pu hezang hin pulet khulun hin anang niam concern ni hon ding chu ta san hin to pulet khulun in asei pa hi adi to chu accountability lungthun accountability ala ding pa chana sei hin hichilaya kaga sei nom chu ke no UPF chu chairman UPF chairman chu pathang boy hin tu changa chu e hoin deputy CM chu madam in ala le pathang boy ding a chu aloi nu hin na hichia chu traitor itiu a hilowa hile betrayer itiu chutiang la MLA ho ki ka ayong amma ho ki ka ai division khat isim tu akamu correct me if I'm wrong social media kamu dung zu ya hi inam sungwai division khat isim go dan win hu do in chuting la to na sei bangin ke no UPF yong chun ipiam khat chun na sei ngai lo ham na ti chu okay good di chu sei ngai chu but then to opening statement aka sei banga chu AMLA ho ako na chu
tua abui na hi phiam itia hele non nam thu chu government da ke ho na thu chu ipiham ka he po iti tabang wai tu chunga chu episode chu MLA hoi chu hi chini ai pu Dr. Selen to ke yong chu delhi akom hona date tria chu political dialogue hi chu jingka langa chu MP ho tribal MP ho chu parliament a chu e ho separate administration chu tribal MP ho be chu nei pu do pevin hi kaga chi hon chu kaga taw hon chu amon voice chu MP nei lo ji wa chu kat parliament a nei pu do pevin ti chu ka taw chu ale chi ki bol lai ta chu BJP te meeting de thia thla langa ai chi chu su do a hele tu ni chan ya face to face le hoto ahin na sei chu adi in hichilai pa hi keno UPF chun hichicho hi ta hele condemn na bol diu ham ai lo wa hele ipina bol diu ham khachu angai ne tile di but now I think hichi hi amma ho akuna ipiha kichi chana jalwa akeno UPF in organization peeling khat nam thalenga thu sei khat chun lunghan na pa lunggel pa chu mo soding pa chu it could be premature chi ja chu hi chu ki bol hin chilai ka ai non jong na het chim diu ka din in way forward chi phamitia hele to chu KNO UPF in number 1 step by step ibol diu chu to ki ho to ngai na KNO UPF chu to hi kaung ki mu to diu hi a date has been fixed aba na chu phamitia hele hi chi ting le chun hi chi agenda to na sei pa chu a break ball ho chun ka break tai iki ho now lung thu resolution chicken ka break tai atiam ai lo wa hele hi chi ja ka ball hi atiam hi chi pa chu ihung ki ho di wi hi chi chu om masanga chu to hi KNO UPF in ai lo le for that matter koyam kha chun arm group la chu PR bola mi tham kha chu outcast iki ball to wa hele again that is going to be a division ke wang chun tu ta di in hi chi chu so inam wa din ka de hi lai na problem zo hi head chet na shooting le a bol hon jong adin munu ki chi cha na ain confessing ole chi dung zo ya chu step ila diu ka de in hi chi thu na do na achai na khat ka ga sei nom chu mi tam ta hi shock yu hin shooting le iluhan u hin ken wang nam na kain to na hin ku ki thing noi nam ki pu da no hi kavet na hele this has been ongoing there has been a problem buina i society wa thilchi to lo achi to thelo pa address ki bol lo mi deka na kana CNC culture iti dham ai lo wa hele nam iti wa nga chu area na chu mi them khat alin pen chun ama gel chu abola hele no one can question him ti ta bang khat hi kum tam ta hi society a umina hi wang that remains an address ki mo me mat manu ain ke wang chun this chi ahung thuni alang khana this can be a step forward cha ko na hi ipyam ma ban chu chi pa yong hi ing kho lim wa le ken nam chu kalungyal ka sei no min na ya chu mi tam ta alohangin asongin ain ka sei nom chu I society wa iki vai hop danu iki pu danu hi aki sutu blo umji a hi che hoi umahin to yang isu tu blo wa hele ma banai kit ding hi ti zo ka sei nom laya chun kat ken question kat bol pe pe ngena waran chuna chin discussion in chiu dit na laya ka sei nom pen pa chu le lung thu chu nampi lung thu hitai lung thu decision la jo si chu nampi ni zui di we ti le chun to chu lung thu decision la pa chu question ni kan do no lung thu decision la pa chu lung thu la mi MLA hall a chu mi thomena zui thapoi ai la chun cha chu mature decision la te la a chu pa la condemn bol ngai ham ai lo ai la chun nampi kheu la na to ti kala chon pa chu condemn bola chu pa la chun meeting call chu di zo ding ham na ani na chu ka do nom chu piam te tu chunga MLA ho chu hilanga ngur sang lol LM khaute a hen hilanga piniam cha hin amo chun thing noi backing nei lo wai le tu chunga
PG formation ok soe kai pa kai ngam diu ham ti pa che ni question ni kan do no koi yong le chin don pu tiu na Puhazang can give an opening statement. Puhazang chun na palkeh na. Và pulet ko lun to do so hele cái don bot đi dong hi pa nei ba nga cái kiểu lim ngal ta giờ cái sei nom chu ta bong din mun to lai ba hi mi pin na sei chu political talk si people's uh, leaders on talks hi lead and ti hi an ha ginin ai wang chun go tia chun chi talk si su group min boy masanga pan hong kichi bi ji chun ki hon chi bi zom jing me ti ja chu mi pi ho chun a vela na ho chu ngai ta san na kana ko yo hen ale hiti chun su extension hong tan talk su hong si in hele su extension na chun lai chun mi pi ho ta san na chu first in after this conflict chun mi pi ho ta san na chun na sata in breach of trust iti du ham khat chu anu min hi chu phiam ti le extension na chun territorial integrity chu ke thailo dinga close hong zau chun mi dong se chu tlang pra sei dinga chu tua no ho leadership no ya political talks chi pa mi dong se hin kinep na nei lo tai ai le hiti chun firefighter role ki che mo ven even ke ta jong su group ho na sata chu another the last close ya chu na kidin pile ke ta jong min chong hi hang san ta na pau jing in su ho hin threat a bol ham ai lo la cho do ham ti sana chu mi tam ta hin ai ho wa even fan tam tan jong unfollow I bol na khat he na for me I don't care that one because so long as piha mi pi in kinep na khat e nei na chunga chu til khat chu imu chi khat chu piha ai ma chu receiving end of the ding hi jong la chun ta chu sei ngai ti ya chu na sa ta chu territorial integrity to the next close person overtake about he ji chun lung kham pau te ti ho hi na sa ta ne ki sa su ho chunga hi su hin MLA hin No, ke Puhazang, before you go ahead, for the clarity, to iseu hi tu chunga latest development tu iseu hin na. Ai le ti chu kan connect dito 1 second. kan Nan connect dito lapa chu agreement sapa chu there was kum khat masanga SO agreement extension ki bol pa na. Chito chu nan relate hin. So to chu nang na sei chu hi chiteni aki relate ne na tiam. kan connect dito chi achuna alle to chu ani na chu ai pile mi yo se chun lung thu chu ta san na hung ki koi ta chu na sila ya mi pi ho na sa ikinep naw pa chu an lung neu na pau chu na sa ta e ho chun discussion in nei vin mi tam ta chu a chu ti le aphai lung thu chun ita san na koi ta dn su group chu amo talk sun ai lead no mo a chun na belin ta san na koi te ti mi pi kinep nei chu le to hi second time ma hi chibang hi sang pra sei denga chu pinem cha in a ball khil nan te pu sem tin thanga ball khil nan te but overall chu it's the failure of the lung thu chu na failure of the lung thu hi ja chu lang khan chu particular ra chu mi pi chun pu sem tin thang top nem ta chu nga chu lung hang hin nan te na ema chu overall chu it's the collapse of the so called lung thu chu achia chu to a hi ha se chu even all the independent inquiry around 5 independent inquiry so manipur chung thwa he same finding to each state sponsor government is responsible to even the UN expert hen lang PUCL for the latest PUCL ho yong le si independent inquiry ho jo se chun it's government failure or it's state sponsored ti chu ki ta se cho le tu na separate administration hin phung do chu MLA ho hi wa isa chu mi pin no ai di ta chu ipom aba na su dong pom ta chu chi khom hen ale tu a chu a logic pa chu state sponsor a ki that chi mi dinga chu gi go all the government chu tu a MLA a phung do ho chun a join ki na hi le chun a logic chu pi ham ka ti chu separate administration chu isei bel chu pi mong tu a chu
ibol jo nung ba chu sil thi nung sang sil thoi get kit du chu ipi phato mam kati ta UPF to keno hoi lai ham khana nung ti mu to kit diu the same old story ong chi kit chu ai ti he khoti ti mi pi iza za nan sei kit du chi chu mi pi ki chim da chu leng pa sei ding na hitia chu nan din cha khe ba ichi government formation na chu ipan lo hil ba le mi pi wang chun na sata chu kidin pi chu ta ting le tu chu ngai ka pu na he thang fa sei ding chu pu sem tin thang he tu chu ngai mi zo sin ki ngai na ki nei chu lang khana sei ding chu keno ho chu i ma cha hi powe ka tin nei lovin tu chu ngai contribution hi le na lin chu mi pi zo sin ki kinep pi chu le tun le do a hi mi zo sin kene fo hi an nei chu ale ipa nga min nampi a ki ngai na arms ring ayong chu ki ngai na an nei ya tu chu nga sata a hi chi mi pi kinep na pa hi imalo thana iso do pa he na chibang hi kenong nasata ka pu na ni he aji chu kalunggela chu langhan asay na chu kangpo pi district chu aki hi ja chu chi attachment nong chu ni ham la kay point galin sa ba mi pi ho in lungbun sa ba sila na zo sang CSO hon do litun in ne ba yung chi la ta ba ipam ilai neu cha na lâm cài hồ ông cái sự nêu bà bằng thì sẽ bằng thì cái ông tập phụ nạn mỏng mỏng hay chứ cái ngày này thấy này tao đi lại tao và cái ngày này thấy này phải kịp bao đến bây năm pi lùng nạn na phụ nạn na mà lâu á kiểu đa này thì ông cũng bà bằng thì cái tạ riêng dòng sẽ bằng thì cái phụ nạn này na lần khác xây dựng là pi nem cha chú lần khác chú coi hi lệ ấy họ Petrarca Society à chú ý chí chú person decision là chi cho cái ông chú cái ông chú cái decision là chi cho xem phải xây dựng à chỉ ba chú cái tại những personal là bằng các kapu na ni sebang hina các kinap pi na các kison pi na năm pi pi tu sunga bang hin pu sem ten thang lam kai na hin oi lai hom khadi kichun te ti hi kinap na ni kinai so chipa hi tu sunga hom ke bang he sei ding be le ke ong ka lung thim na hi yeng sebang hina sei be ding om do hi yeng chia chu tu Okay. chu what is the logic behind when we decided to join the government which was responsible for the killing, the raping, and the burning of all houses. And then to separate administration to say kidu to epilogic ham chu ken ka te te lo. So chia chu I will come to that. group ma I will come to that. Yes. Chilai ka connect de na ti pen su can you please connect? SO agreement to tu chunga development pa. Hello, amo sa SO agreement na territorial integrity ke lo da nan sai ba sumi pi in ta na ka ta san nau na sa ta na down ta chi chu tham khat in thoi bi le tua popular government lung thu in ki chi ta ka din pi di hoina ti wa nan din pi lo phat wa hin cha ya ta san na pa chu tu hin kho chi kin ni na chi ta san na pa chu how do you bridge ka ti alung thu decision pa chu pom lo wa mi khat lan ni na de ki ball pa chu che pa chu first bola chu la thu sei ding hi lo hom ai lo le condemn mong bol lo wa chu thu chu sei di ham ti chu aban to ren khat chu ala se tu chunga la se se chu PG form of pang se se chu thing noi baking nei lo hen lang la ngam diam ti chu question in na ke ya pa na Okay, Puhezang in two, it's directly concerning SO agreement yung azawin na. the integrity of the SO. SO yung azaw in concern to address kabol masat nomen. Hichalahi ikiel hildi win kalai. SO agreement na integrity clause zaw pa chu Puhezang the word you used itoy binwa isay to natihin na I can tu chan gaya chu itoy binwa he poy that is how it is. Territorial integrity clause azawe but KNO UPF chun separate and in agreement achu there should be an element SA ka demand uve SA ki demand ke tai the element azaw ngai tia chu interlocutor to charge ki bola following clause achu will be followed by tripartite agreement with government of India, tripartite dialogue with government of India,
think like in order to reach a negotiated political settlement within the Constitution of India. Within a frame. In a time frame manner. Na hichipachu SA ka demand hetan Government of India enjong political dialogue SA thua ikyo hetan UT with legislature in written. Umahin hichipachu kamipi ho head denga hi written na reflect hi ngai tichu spokesperson hon demand ki bola hichi dungzo ya chu hichi chun justify a bola agreement achu S type SO extension agreement achu hung zawe. So tuni azong hi I'm still standing by that. Chichu ka din pin lai hi. Kasi inom chu tu chunga popular government ki sim ji achu SO ka din munu aki helta iti la wang chun I don't agree. Kanum poi chichu SO din muna ki hel poi. Just that MLA ho chu popular government a join diu chu adi poi. Makes no sense iti uhin. Tos aza ta ahele. Number one, apa pending chu Madam Deputy CM Madam Nemcha chun hichija kaza iti chu ama ako na kizal wang chun kichi chet ding hin tu ne ke het pa ama to limited interaction kaniya ama ho ako na ka het pa chu ka sei thei ding hin cheong chu ka sei ding hi but tu akas ka clarify nom chu hichiji a chu SO agreement jong chu ipiha if we SO agreement hian lang ke no UPF leadership dang ho hian lang MLA dang ho jong if we try to paint everyone with the same brush I don't think that is going to be right hichiwang chu di ka sapoy aji chu aji chu mihem chu kasay bangin aban maban ding ajo ting la isay diwin tua chu ila diu pa ken kala mi pi ko makasay nom chu lam kai si in nam din mun pa chu hiti han tia chu lungthu declaration yung ipon do hitai okay fine hichi chu achi pi yung omin achi pi lo yung ome tua ki mu chu phami tia le pu let khulun question chu cha chun honging kating chi chu condemn bol ma sat dham chu ting le ki hodam condemn bol wa ki hodam ti pa chu a hi in hichi lai ka chi phami tia hele let me be very straightforward na ke no kimin UPF kimin lungtho aj kim khome ke je si component khade ke je sin condemn abole MLA ho jong chu boycott abole sorry MLA nu chu chiteng le pungul sang lu to polem khaute yong ta chu imphal out taking ga bol han jo khate ni chuna ai le condemn abole win boycott abol tai ke je si chu tunia abolu chu ke no UPF in tu di chan ga na thil bolo adi poi ti chu aki sei poi abolu hin they are independent they have done it independent kinop to no chu anen break abole tia abole tai to chu second na chu component na chu ke no UPF yung chu leadership ni ma na UPF chairman ke no president ai le these two also can act independently ai hin tu chan ga chu arm group umbrella te ni ako na hi condemn poi and I feel hichia hi inam din munu ta evet na hele tu latest development sorry tangkhul ho to ikika ho evet na chilanga ki ho din mun lang evet na ke no UPF as a whole evet na hele ke la in hichi hi ke no UPF leadership ito propose ka bolu hi face to face aka ki mutu masat nuwa cha jong puthang boy zawding hichi zo ting le chun step pa chu kala diu zo hi di ka sa zo a thu chu lunghan mana organization ho chun PR ka hungdo ma sat nova condemn ka ba hele MLA hong chu angai lo chu group nia ka su khenova mi thum chu to mi thum chu society a kona outcast ka bolwa hele then iki mu tu ting le what picture it will paint what way forward ipi ki hodham hi chichun could be a stumbling block hi cha ko na division chu pai thi hi ye chun pu la kulun question chu tu din munahin it is better
ke nu spokesperson pa lang ke hi jong leng nam interest chu lam kai ho masanga alang khana ke sang alin zo ka boss hi na yang le nam interest pa chi table ang ka sei kit ngai ka sei ding hi to ne ang chu mi pi na het ngai ti ya chu min ei sol jong hi lo a hi wangin mi pi het ding i dei ji was ken yang public platform a ka hung hin hi chi pa hi mas imasang diu pa hi sim to sim pha zo hi ding ka dein e ho khat la khat chu iki henuwa society as mla ho jong ki hending arm group ho ki hending hi chi zo ting la chan lung han ding ki na ding cha chu lung hai ding abana chu ipham ti ding pa chu ka dei pon a ball hill jong chu a ball hill na chu confirm ball hutin to chu one thing ka confess nom chu lung thu resolution chu as it is ano mahin a break ngai la a break ho chu a break hetai a break ho chu a break poi ka ti thelo hi hi chi chu as a spokesperson lung thu resolution chu a break umai hi a hin tu chun ke je chin condemn a ball tai boycott ball thei jong amele thuma ball tai that is correct a sepoi a ball ding dol a ball hi ke no up chong a ball ding dol pa chu with due consideration kimuto a chuting la hin bowling pa di ka sajoi chuting la pu he Ken khat zangin ni sei a na sei pa chu ba SOO agreement to hichipa iloi matnuwa masanga chi chi ja hi mi pi he dinga sei to hin tuin ta saneo se abeta iti wa hele hichi MLA ho popular government na aga zaw manwa chu kitil adi ekati na hipon popular government aga zaw kha ummana chu SOO agreement na a letter spirit pass adi kitapoi iti wa hele I don't agree to that na hichi chu SOO agreement pa ken chu khat ni sei o gina me to ai na puaron number 1 thil thumum number 1 validity authenticity and accountability chi thum hi to ai question ta cho lung thu ai na your validity your authenticity and your accountability thum hi under big question hi cho ka sei lo na chu zua kan sei chu I thoi dam be ka ti na chu mi pi chun na sata chu lung nat na na ya hi ta bang group ho ba min in the territorial degree tu a chu na sata hi nikin elwa ham ma chu mi pi chu in a su ka mu chu a ki sei chu ta san na neu te amon on close a chai na pa chu chia chu pang deu hin kal song he ti lai ta ba chu ta san thei poi ti na pau chu tu chung incident sa chu na sata chu reality pa chun it speaks loud than the word hi ja chu chi pa chu kan sei hello he tu a hichi chu chu territorial integrity clause SO agreement to sin EP hoilai chu na me madam ka sei lo na chu ka me man na chu mi pi ta san na pa chu ka sei nai a okay that pa chu is no chu territorial integrity chu chi ji chun na boy व्यक्ति hilowen hi chi issue a chu mi pi ta san na pa chu an ha boy chu na okay I got ani it na chu hi chi pa chu e ho chun a ha ki sei chu hi chi close pa chu boy pi po te a next close pa chu which is much larger which is much powerful than the second close tia chu ha ta na sei ba mi pi jong min ta na ai le mi pin an sei chu ka ta san poi ti ho ja chu chi chu na sa ta chu mi pi ho to chun pi ha gap chu bridge in the ball hin tin to chu ha ta nang ho an ki din pi chang chang yong to ai ka sei pe pe lo ham no loi jong to ve tang isei bang bang ma chu separate administration ki chi sa la din pi wa le pi ja chu tu ne chu am hoin leng pra sei dang chu pu aron the reality is su lung thu la hi a leaders hi su group hi cho ai pi ke sei wanga chu no ho direct ma chu chat lo cho ke je si hen lang MLA jong le se wang hi undeniable fact se na okay adi chu am group ni ji wa chu man partially ki I challenge get kam lo cho koi man ki challenge kam lo cho ale tu na chu pi nem cha chu yoi mo di hi lo cho pi nem cha takes her decision based on the support from the Su group. And number one, say the UPF to chairman to putang boy chila. Na, yang pernah saya dengan jual ke saya tu kapi min, kaki ngai nau tu ngai. Naga gala tu yang pernah saya dengan ke ne tu nak kilung bon pi because they have done
lots of works tu chunga bang chu sang phase na KNF chunga mi pi yo se ki kinem chu ale chu banga I kin pi pau lam kai pau chu ni pi ja chu pi nem cha chu a kham lo ham na chi chu he chi chu ai lang han na chu leadership thua chu ka kinap na pau chi chan na da ka ti na ai tua chu a chu ti le lung thua chu a ki sei jing chu the other two lung thu chu su group ho directive ma hi chat ji ji chu chia a chu ti le pi ja chu tu chunga chu su group ho chun why can't you also directed them na ala zau ta be ke ho phat sa lo adu da ke ho na be bol ta te le ale chia chu pi ta na why there is no action ke ho milam kha chun bol le bang so na action da la du ta lo ham tunin kang po pi langa koi ma ki jot ngam lo cho because people are afraid of the repercussion or the kind of actions that will be taken ti chu mi pi ho chun action chu reaction pa chu ki cha cha chu kang po pi koi ma ki jot ngam lo cho ai le pu jang chu ti le che tunia kat chu pi ja chu nan la pi te ding na kang po pi tunia chu pi langa ja chu 3 MLA so chun na pi ha chi chu ngam pe la la ngam ham ti pa chu chi chu he question chu kang po pi okay, langa Wang Chun mi Sang Pasay na really na ang kasi hey incidents he let's take it positively because amon popular government form ni TG chun movement wa thiding ta sai tu ya avela su hinga men mi pi out do pau he positive tan lao ti chi ya hi government nong ki thing de ti chu ka say hinai na yong le tu nya chu su group chun leadership na lao hin na leadership chu tu nya hi the validity authenticity and accountability chu and the very big question na ko koi beti chu he Okay, fine. Hichi poeza ina say chu hiti he. SOO agreement pa chu tuni chan ge ya popular government a gazao ministerial bird a hilwaile deputy CM ila ala imji uchun hichilai territorial integrity clause pa mipin anata asan lo pa chu adi ita itiule no hichu hiloding hi chilai ka chu mipin jong ahead team ning tuni chan ge ka taw no men I want to request hichi SO agreement na territorial integrity clause pa chu genuine ta fight the SAR ding hi chi ja chu following clause pa chu hungjawa hichi territorial integrity clause ba na chu political dialogue umding political solution chu under the constitution of India ki bolding in a time frame manner ki ti hi hichi chu hiti chu umna lai hi number 2 lungthua chu tunia ho chu na ho ipiha dikte na hi itiwole chiong chu I want to deny ki ho to na ibol sorry chu the word dictate puaron dictate wang sa kamang poi na nang ho leadership lo ya chu uma chu mi yo sin ji I think it's undeniable fact he na I don't use the dictate word kiti yong le dictate pia di mo that's nama very negative dictate word yong na cho di mo nam lo chu no no leadership no ya chu ya chu adang ho long chu ichi again sa chu akicha lo pat le action chat chat chu hello ya tu chunga chu lung thu agreement chu patta break bata ba why there is no action let me come to that chu ke no UPF to MLA to KZC hichi thumchun aki bol pa chu tunia ka sei num ajo akan sei pa chu if we try to pin mi jo si chu to rong khat inu le black na nu chu pin brush khat na hichi sim pin brush chu white mi khat black la bi khat white hi tai tia chu a white pa yong chu iti chu pin tha ai le i pa na bol han chu eso zo si chu na same nati le okay fine I will take the accountability the credibility lam kai khanena bol khil jong chu eso zo si bol khil iti jong le lam kai khat hina I still agree to that to take that responsibility but ka sei nom chu tunia namin tunia I sei deu hi thil so chu ipi ham ipi ti le so ham ai le probability ipi ham mabana ipi ti da ham chipa hi way forward na ding zo kadein tunia hi mi khat a bol khel pa chu ai lo la a bol khel nu MLA ki hong na to ki to lo ho chu ha sia sei si ding a bol khel now sei ding tunia amo chu adi e ka ti na hello a sei banga chu lung tu resolution chu tunia ngong ka din pi so mina a break taw chu a break la chu ka vet na hele
puelem khaute to ngul sang lu di de imphal chi hon cho na which ke chi chong na ka sa chu at least madam nem cha chu imphal be chi lo yong chu ipiha a adi lo wanga chu anat na pa chu ipiha kinne pi na thei ta san na thei ai lo le ki pa pi na thei neo kha chu chu chimana cha ka pa che kati na helovin tunia isei diu chi pham tele lam kai hi na a number 1 SA movement hi akichai ta itiule di loading hi keno UPF nya SA chu give up aki bol na umpon lungthu inong tunia hi SA movement i bolu UT with legislature chu akidin pi ta poiti na umpoi yes akeno UPF leadership ma ko na chun to chi sei bang wa chu bai ni ma ne se puthang boy chu madam nem cha to ji cha hin ama aji pa in itia control thelom ipamelo le esu ho chen ipiding ana control thelom tile some questions are beyond my situation to answer na uh, on behalf of them tunia thu ka sei le di lo mai thei cho amo thalenga chu ka sei le di lo mai the but as spokesperson of UPF ka sei ngai chu tunia ka sei nom je piam tia le mi pi ko ma chu ting le tunia kine pium ta lam kai society sunga miu si position na tu lo wang wa tunia society a mi pin ata san hang san nam ngai lu ho jong working group ma vin ka sei nom chu ke no UPF sunga ki bol khel pa chu tunia hi lungthu resolution dungju ya chu a bol khel ho chu a bol khel po ve ka ti lo ding hi number 2 political dialogue achi in tua agreement na ise tu masanga ikinil nil now hichipa territorial integrity clause pa ki bol pa tua dialogue uma hichipa to hin tu chunga popular government ki ka hi hichi chu hands proof adi ta poi tiule kanom poi hichi chu hipoi third tunia hi we should come together ka hung khom kin ngai lung thu chu toy ka hung khom diu ka ki ho ngai chuting le chun a break ho a break dung in aman sein tin ke hon jong kadin munu saving kating a break lo MLA ho ding cha hon jong sein tin turia ka sei nom wang chu hi chi chun union territory with legislature e demand hi a help poi tu chunga latest government of India ki ho na jong on the same line union territory with legislature ki ho hin Date 3 ni amon popular government asim wangwa. New Delhi as union territory with legislature demand to akikyo win. Ya chun hichipa idin mun pao cha hel poi. Tichu mipi he na ka say no min. But yes, iho ihi now nama ikine now ibolu pa chu we lost a piece na. In a chess game, ahile we lost a piece. But that does not end the game. Here chu movement ki chai tai I ke no UPF ki chai tai lung thu ki chai tai itiu lawang chun chi chu premature a hi ti pa chu nang ni question a ko na hiti chun le ka de ke wang chun na lai hi tin ki housing lawan lung thu hi ka ta san ta lo chu mi ja ka ta san lo a ke ho khom ba chu lung thu chu ke ho khom ba so ye bol khom mi khat in lung thu ke ho khom na pa chan pal ke ba chu anei lo pen ke je si chu sakul ata lai chu da sa wa na chi jong chu di ka sa lo aban to apal ke ho chun MLA he tiu su group ake pangpoi su group to chun ke no UPF to chun hilanga PG chu loimat pote ti ke ai wanga chu mi pi chu PG formation chu idei lo ji wa chu ikiphin go no le chun kampo pe koi ma ke film ngam ke te I will come to ipiti chu hoi le chu i loimat the lo hamna chilai chu pidinga chu ake loimat the poi ti pa chu pi ham ti ons kalung dong chilai chu hi opening statement na ka sei pa chu I society wa hin heyong namna ka tu na hin 100% idei banga nam nai to thelo no me chiteng le I movement hui tu ni ai khang tha on igel diu chu tunia idin mun pau hi nam ding khalo chu tunia political development political demand I bolwa stis ilunu hi nago yong thunglo lai cho di ta separation hi pau tunia kapuna na if you give me chance khat nei pi win lang ka sei nom khat di pham tile ku ki thing noi lam kai hen lang CSO lam kai hen lang koi zong leo hen ka sei nom ke kapuna chi pham tile
nago on jong yo movement status is achievable lo lai chu ipi dinga ka sei ham total separation hi nago on jong anei lo chu independence sovereignty adalu different flag different constitution flag separate constitution dimana ki gelwang wa tunia idinun pau achievable zo lo hichi e ho idin mun wa achievable lo ta so the movement has gone to such an advanced stage hichi ka sei nom chu lam kai ho hen lang koi jong lew hen chi thi sanai la mu so hichi mei le to yung ki do wa ichi wa emle jong ki that go a mi pi yong ki that go a phai sunga cheng khom thei ta lo police force ang khom thei ta lo hiti azo gal in tho wa khole ven kya la hiti separation is achievable cho hiti separation hi dunia hi chiji a hi government of India ko ma popular government chu na si no mu jong le 60 mla umla chu kuki zo mla chu som ka hivin 50 chu ipina lo diu ham central government na zo na bol no mu le chu ipika sei diu ham but we are Indian citizen tunia chu we right to vote chu kan eu hin kagam sungu hi saitu constituency kangpopi constituency saikot constituency chu kuki zo constituency hi chu hichi melio constituency hi lo hichi akona ho chu imiu I representative ho chu highlight tunia hi hichi pa hi just we lost a piece kati banga chu ikinop to now chu khatlenin thumin and break nga popular government azau tawe tiji achu separate administration demand pa UT with legislature pa hi akichai tai te a igelwa ipuna jiwang chi mai thin his only I think what we lost was too little for us to give up on where we stand he now idin now pa ipa now pa hi chi incident chun achai dinga chun neu wale eo khulang pya I mu tai and mi pin zo he thailo lam kayong hi chi pon na thailo laim le heu te ka ti chu nago jang chi anei lo chu hi chi status separate administration thum na ding status idin mun pau hi chi hi thal je ai thailo mi pi ke mo phin phinau thailo thi san to hin khwa hi chi din mun ha idinu chu ye chun mi pi in jong nam sunga abol khel asei khel abol khel pa chu abol khel na pa seutin hichi in lam kai kita san tapon hichi in ke no UPF kita san tapon hichi in lungthu kita san tapon aki chai ta iti ale okay a way forward to if it is going to be better leadership to can I can give up today a hope way but a way forward ding pa chu abol khil ho chu tunin abol khil dung zuin tun seyute probability on ka say no mo me ahin nam ki sim pha na pang de ti pa ka lungyel khat umin na hi chi question wang tha hi livin ya chu to na se ko pia ipidinga chi lo ham MLA ho chi ki phin na ipi lo ham itiale fine tunia ka justify loading hi that is how it is inam sungwa chu tunia kangpu pin tiong kangpu pia rally ki bol ting la chan pura bol nom lo la bol lo yang chula tuni so incident kha to sei po te ka inam din mon pa we hechu decision making in nam hi na policy to ka nam hi na policy kha chi pi kha cho to ka tun ma ban chi yong la ikipal thu diwe ka ti hilai ka sei pa chu na puaran hilai ka sei pa chu pida ka sei ham tile mona pa chu akeno UPF amo poi akeno UPF table chu a hoi jenge ka kitup jingbe tiam MLA langai no to jewa to chu thirkhati bol gut pau chu adi poi aji chu abona chu link together he ka ti pa chu ka sei no min tin na khatna ani na chu ipiam tile ina chu to a he hon SA movement bol na dingai ta bang status chu na sei chu ti adi chu SOP hon jong anei pha lo khat status khat inei win din na ai wanga chi status chu ke no UPF and adal do ai wang ka tinom lo chu me le hon idal do pe ka tinom na lai chu tin ka sei on ka sei poi na hin hela mu hin the wai poi ka ti chu bang hina chu chu hin sei be ta di lang to chu tun ke no UPF chu na ki moto gu ta ve thil hoi ta chu lang langa jong thil tam bi plan ho chu na I plana cookie army cookie flag na ngai chat na kital to ding theo chu thil hoi ta ta hai chu ai la kin ke ka dau na pa chu ka long don na pin pa hi piam tiale anjon nangin inam din mo na sei pa yong chu thil ti ta kha dikin in tin ale tu chun
cookie army cookie flag in ei tawe alung thu cho min not do ke tautin ilanga military langa chon hung tau na cookie army cookie flag in ei win agreement sign win iti chun yum tawe angai cha na ki dalut ding in yum tawe ai la chun ai wanga chu agam kai ya alin khat kit chu na agam kai tun te ka kana adang si chun hei laya boye idal du he na bon cha mi da pi wo tile gam kai khat pa chun cái nom he ka dal nom he ti le ke hola na chu apal ke ta chu ali chu ipi lo the bom na chu ngai ke na hin na aban tu chunga lung thu na ke ho na wa resolution nan pass over chi pa apal ke omai le chun apal ke chu ipi lo de ham ti chu accommodation ka rom kit ngai chu na apal ke la ma chu ko ti ni pida apal ke am chu dong ute ti chu hoya hoin ka support na kin jong lai chu ale chun iko wa nangin nampi again sa chu thun thilna bole hitan nangin explain in bolen the explanation pa chu yam ta mi pi in okay atile fine okay atilo le chin pi action ila di hom chu ngai lo hom na And I think chija on chu ke ho hin na tunia hi I ke chu sole decision maker ka hi poi chiting I chijlai platform ai nam hiti ding hiti decision jong kala the poi but tunia I ke wa lam kai mi pi la jong lungpil ai thi mi pi ta sanon na se hi ke no UPF lungthu meeting a ki bol ting le hi chi pa chu ken kapu ngai chu I should mi pi lungyal pa chu lam kai lung chi ma na khum diu chu he chi a chu discussion in ne yu hin to aka sei nom chu a lungthu pa chu na isei win abana na military nan sei kil na tunia ka focus nom hi I society wa hi ngai nom hi lewan ching no hi sin si tam ta chu every organization to CNC chu whether ipi jong la CNC chu ke no ikiloi khom wang wa CNC pa chan ama organization chu ama chu a UPF ikiloi khom wang wa UPF sunga CNC pa chan ama organization ma chu this we have to break this katino me tichu koi kanoi si ja ka se pon advanced states are you movement states you in hi to in fitting hi talo chu hi ja ai boi jiu hi to hi pa iti break de ham chi chu discussion la ka ti so hi lam kai za lo na yong hi lo mi noi si na yong hi lo ting la lungdang ipp vet da na yong hi lo but situation demands dunia chu mi pin he diu chu delia ka chi wa government of India to ka ke wa nampi din mon to chilanga I am in til abol to mai le til bol to evet to le government of India ngai lut go no yong le policy pa chu ground na executing le hang tunia ka sei nom chu to nang na sei banga hoilam khana ji pi bol yong le mi khat pa chin ke wang ka nom poi til ama ho che pang lo hi na a ki ke to lo la mo chun chi ke hon ka bol lo le ke ka chi diu tai til a bol yen ti le puarun nampi ti wang wa so nampi chu do the nai lo chu na evolving he ka ti so let's accept the hard fact inamu thing noi to I hindanu to stis ipau to I min jong milong in jong naga in jong his stis hi ani zo poi ka ti pa hi chi seresta gel honin lang hi chi pa stis dung zu ya hi inamu isim to ngai ka ti and this is an opportunity tunia hi chi hello wa hele mabana I to diu mi pi long sai lo diu what I mean is ke mimal lungel lam kai kat kahina sun la jana ka gel khat seileng nama hi to hi nam kiti umbrella khat I mungai chu thing no yen lang si ke ipi MLA lang IP hong le nam policy theine denga chu structure ngai ka ti chu tu ne nam policy thailo chu alanga apia sau ke bang chu ke no UPF meeting ki bol jong le hong loading ai lo wa hi le nam khyo la hong loading nam pi conclave bol la hong loading but he still reserves the authority na aman decide ki bol the authority nei nei yeng ai le chelanga same goes for UPF mar pa yong chu he authorities aki choi choi yeng ya chu nam hi na pa chu ipyam iti ai le thing noi tam ta hi tu hi ipyam khat policy making structure khat ding
hichi policy making to nam policy asim ding government of India to hiti ki deal diu government of India in state government hiti a deal ding naga chu to nga umro hin hichi amo limitation hin government of India to ki tho diu chi bol diu ti policy khat ngai cho nam hi na hichi policy making hi to I think pena saileng I think most of the time foot soldier umji ta chu akap diu ham akap lo diu ham adel diu ham adel lo diu ham anam policy chu foot soldier decide bol ta chu ya chu a policy chu adi ting like unified command in diu on ground unified command in nago chu nom le on dal ki din te pi diu tai ki ting ole I bon che ke ki din te pi diu na tu ni ai ke pang leng ka changa ka pandam ti ho chu I sei do lo wang wa yel su ke su ya chu ken ka sei le nom puaran lai chu na sir ka thil khat hi tun nang yong na gel ken yong ka gel mi zo se na gel chu nang choi ma bo tunia phong do na pan thu ya na e ho cha phong do ai pan thu ya mi zo se na het chu chi chu sin system pa hin thilo se su bo ya ti pa hin na ai le chun mi pi ke ho zong le ke kan lo le ka thu thu chala ti pa chom le sin system chu I la do thein ding wa chu ale la do de kitila CNC ho jong to nom kit lo din ale tun to UPF don't jump to conclusion na ken ka sei nom chi pham nam ngai lu lo om poi ka ti cho society ai tu ni hin sin si kha chu ga ke hu pi tang nam ngai lu mo mo na ti tho tho di chu a hin hi chi a hi ka sei chu pham nama dinga iti teng le tu ne we have to thil khari give up I bolu ngai chu I comfort zone ting la sapa thil khadi give up I bolu ngai chu sin si khat ka vet da ja ka sei lo chu ta ka sei hi lam nam na ka to na ka mu ka sei chu alang khana lang kai lo wa chu structure chu the lo chu an thing no in sim do ho tu ne thal hizat in ei thewa gal sa ding hizat in ei theu ka ki pa ena e hon I bol zo lo sin tam ta in bol doi but tu ne ai chi chu iti man di mi ti te ngole hung khom ngai ka ti hin hi chi hung khom ding chu anup mo ngai anup na di wa chu this is the right time chi namin chi adopt I bol lo wa hele ma ba na yong tu ne na lungan hun tabanga after 3 months something will happen and na say ngam loading can yong ka say ngam loading ko mi chan say ngam loading then cha chu ichi di yong hilo life will go on ai le hoi la chu I lol hin di hom ichi chu hi ka stress nom chu mute ne na mu ne pu zang na mute na mic chon mo Baruan, a picture too. I think some of the picture, I mean, has already come up in Kangpokpi na. Kangpokpi acu tendung si acu hon unified command in even na. Alang to unified command no ya acu it's at home mention he one small precursor dan in common to ada sa ibang acu ai thei jana bang chu năm ngày lu bang quay mà lo na. Ami sa am tu chung ati sa na tu chung itu na ba pa na quay ba 5 ngày lu lo ai ba nga chu say ba nga chu I give up di pa he I pizza min I give up lo ham til le because yung ki puida no he piha if form jo so jong he phung be sa hung chi phat na mi hin na jong he hi chi dau kha jong he nei da ni kam ai bang kinap pium ta chu tu chung a chu hi chan he pat ta jong le hen wa si ho chang chang rau na kiểu hôm đến tiêu bao hi chỉ hi là sát tận kỷ niệm là khát cái này vậy nè ấy thầy lệ toa isay bằng chun centralized leadership không thể là hi chỉ centralized leadership nói chun policy planning không thể là kalsut nidan do đã say food soldier ho thu tha kichi view hi talo win policy planning ng apa na chu til hi không chỉ thể năng lệ tu chunga say bằng one area mun khana hum pium pa chu thu tha til bol lo chu không bệnh thấy đỉnh min kam win na thì tốt hơn là chú connect kit lewhen the PG and the demand for SA hi thaben ga connect kit lewhen ken ka say no chú amusa chú government takes us very seriously when we talk about separate administration I say chú physically emotionally and geographically we are separated actually chú that become a very strong base separate administration idal nama chú strong base jo
ale he chi strong base pau chu tu nia he sin crack khat hi isim do ba mo jo. When we come back and say we will be part of the government formation, separation ka hitability na pau chu to na sa ta crack khat kisim do hi ya chu hi chi a crack pa chu a problem chu analyzeable tu hin problem ma chu confine hi lo hi di lo hin na a chu ti le tu chu nga hi chi crack pa chu ipiti ithoi mi du ithoi bit du ham hi chi crack pa chu ji chu mi pin na ki pon na ipiza people's movement mi pi so do han ki tem ti le chi hi su group ho against lo hi le kat ve ai ni personally ke o li man ka ki sei chu na ho chi ke ho thalang na hi ta ba le government in serious ta na ke ho pi du government in serious ta na la du chu ka de ji wa chu mi pi hi au do wing ka te aji chu mi pi ado ting le hin ai o thel le him sang a chu government zo hin agel kho ti ja chu chi mi pi movement ding pa ha ta ni ki sei hin chi koi ma leadership challenge na yong hipon koi ma arms group challenge na yong hipon ai ho thel nga thu sei ho chu ai piong a sai na end result chu nampi adinga solution hi chu chi chu ki dei ja chu a chi ho dinga tha na chu ki se pi nom ja chu ki se chi ta bang banga chu tu chu nga yong hi government formation na chu part ila ta ji wa chu I think we are betraying ourselves na aji chu no hon jong ha ta na seu chu we are totally separated ti wa to totally separate ek ka hi ti zo wa chu government inform kit wa le government chu ichana serious ta ila diu nam na ho kyo thlanga thu sei ho chu ichana serious na la diu nam aji chu we have already tell the world to hi nampi kuki zo cha te session kapo na ki puna hi lovin vanoya ichung thu koi man siki api ong hilo iki bol now min zo se na put na chang chang tu chu nga hi nang ho kala hi angol de poi ti me sei so ke cho ama no put na so ke cho din pi thei nei po be pan pi thei nei po be ti hi mi zo se na sei cho chia chu tu chu nga na ke ho tiang le ke wang chun solution pa chu tu ai mi pi thalenga I ke ho ji mi pi ho opinion and feeling pa chu ke hon nang kapu nominati chu ki khat sei number 1 what has been done is done aki bol chu ki bol hi tai na ahin tu chunga hin na ki ho de le once again it's important to build the credibility mi pi ta san na chu bil ngai ja chu decision na la na ba hin tu chunga 3 MLAs ho chunga hin lungsi ta in formation na chu na pan hin hizong le it's not too late ki resign with ani na chu MLA cheng cheng jong we don't even have 1 year ki resign ta be movement serious ta government ai la na dun ki resign ta te ti khan hi decision nan la ba chu chung cho na chu hi tia hi area humpi tam ta hi phachom poi humpi chum han ai bangin centralized leadership khat noi hi sat lo tau te because cái position cái comfort cái power sang chun nam hi future rồi hi a bit angai ti pa hi chi hi hin gel kho ben decision hi la leo chun I think tam ta hi no ho dinga no ho nam pia dinga thi ding jong le ki ku sa kai be ti chu ka ga sai don centralized leadership chuna po ya jang light ke ka longdon na ta ha chu tu te ka khana tu chunga lung thu bang resolution ala ba khanna palke atumi na palke le action a punitive measure pa chom thailo wa le chun to chu centralized leadership chu hung hi han lang laila achun central committee chu sei pa chu CNC khat hin palke ekit le chun a CNC pa chu ipilo de am ti yong chu eta bang kha chom kit lo wa le chun ipia pang kit tam ku ti lions ka lung dong na ai pi le purun ken ka ge la chu somehow I mean one shot na chu mayo si chu well in place ding chu expect ball wala I think we are too ambitious na tong chu too ambitious ding in to chu ga sai ding in neo pina sai ding in kang pok pi chun model khat ni nei lewan kang pok pi hi organization tam ta ko ve na ahin unified command ke devin yo kala sai ding chun tu chung li tan lang a bui tai tila chu unified command masang hi le cái bọn cái đào luận đàm anh đang họ vẫn hung lâu tí chú đi cho ta unified command nơi khả năng cho ok khả năng cho unified command nên
quên nó đần luôn nằm mi ra chỉ điều hầm tiêu chú cái chi khát hum chú nè chỉ tập bằng khát chú I mean a picture khát chú hum độ tiếng lệ do Aaron In Asei bảo chú I think things evolving hi ngay chú one shot na chú 100% chú chỉ đi đinh kiti chú I think that is not possible ya chú He chi a chu picture khát chú he hum chu độ he zang centralized leadership correct. I like hum độ thấy tiếng là chú mala dan pa chu di chu. Aji chu first itu pau chu important hi. But chicho khat we achieve lo manin e ole o ki oi mo po te ka tinom chu. Rather idin mun pau che he witin if we are moving forward cha ko na chi ikal be wa ile it is good it you ngai chu. We should keep moving forward. Ayi chu a movement hi kum som ke FDD chu hang 1987 na ko na movement ki panta tunya ipi ki boldam kitile ichla idin na layu chu. Ya chu separate administration movement ibol na di wahi nam itiwang wahi nam hi na policy khat thailo army khat thailo hi chi pa chu tu hi gal wanga chu evolving hi chu ale tunia ka sei chu mi tam ta in hi chi angai ti pang sei do lo lai pau ja chu tunia a sei do ka pan chu mi them khat dinga ngai da mai the mi them khat in ka sei hi angai nom lo mai the but it is how it is what it is na chi chu ka sei lo dinga le a nam na chu ka to a chi chu ka sei lo dinga le pikana chu ka to da ting la ka sei nom chu tu ne hai koi ma cha jong chu cnc thu se chu cnc da ja ki sei lo chu nothing personal namin angai chat pa ki sei hin lam kai mu chula anam ngai lu tam tam chula nam chu mi khat na hi lo chule tu a chu evolving pa adi di pa chi pu do wa cha chi to thei lo wa hi le then nam chu hung boy di ti ne ta chu naga movement out chu nnc ma nnc in Nagaland state na denga sui kai pha na chu hichiwang hi movement ta ki to ta poeti wa I am chleng do so China zu chu Isaac muiwa na tunia chu inamuwa chu separate administration ti tunia ke ka din na chu separate administration duty with legislature ka din pin lai chu to hai lam ka hoi ki su to diu ka ki do diu chu duty with legislature din pi ta lo I muham Manipur government na chu aga zaw ja chu duty with legislature chu kadin pinalai etiam itia fight good ham aman se hen kati so na mi ki gel na chicken ka sei thilo chu chiting le tunia hi henge mi khat chu mi khat chu lunghan ja chi sei le chicken dong tam ta ka sei the chu but ka sei nom khat chu madam I want to watch mi pin jong vel ti kati chu number 1 ach oat taking chu at least infala chi ma chi lo chu ipiham agel chu na number 2 achu to protect balding to buffer zone chu buffer zone chu at any cost protect baldi huya madam chun hichi hi kapana hele buffer zone ka protect de example atiam ipi apan lagu nam aji chu nam chu lam kai tam ta amu ya mla jong minister jong to deputy cm ipan na khat khat dinga chu ipan diu movement chu chi di chu ka sei nom pa chu ama hin nama dinga chilaya ka pandi atina uma abola aseya ile chiting le chun from the horse's mouth heting ule then we will be able to judge dunia chu judge ka Paran laiwang chu ke wang kapom hi ya good direct in to sinan la pin ka tin ka za mo nai pon na aji chu pi ham tile to achu nam khat na ing ti kai kho mu ba ku ki zo ti ba ku ki zo council ki se mu ba ala ku ki zo council le chol hing zo po ti ba mla hoi la lut ki ru ba cho chung cho hing zo po ya ji cho ma ni chun a thing noi mi hi po thi zo sinam sunga hin thing noi mi thu thu ni chi ve ti ki ru ba ala chun su group si chu la lut ki ru ba athu ma chu ikoi wa Nampi thu sei dinga chu itun do wa lung thu ti wa alung thu in hitai dinga he ti le chun hilaya chu pungur sang lo le pu elem khaute le pinem cha in amo acham ta a kin ka bol thei nai protection ka nei nai tia chu hilanga chu popular government aga form zo wa chu ipi age lobam pete diu te ti wang chu I don't think that is wise I don't know stadium proposition na katina pa gp ham tile ailanga anampi ke hona pal ke po tawa chu ipia gelo ham ke hona laute tile chu ni kho no leke no no yong chun hey en sai yet tai de ning na lai chun ni kho hey khat leke yong chun
lung thu na ki ho na pau chu ke let khulun hina chu as an individual kan palke ta chu kan palke le chun ipian bolam ven lai te tu ni ti du hom na no to an say chu there is a thin line to chu a ball chu lung thu resolution to akitu poi kati hilo chu lung thu resolution chu apal ke ove yes apal ke je a chu to lung thu resolution ki sima khu I ball hilu he ti di so ta he I ball hilu he ti di chu pham mi ti a le apal ke o mala hiti de ti pau ki ji lo chu à tôi na chụp sai hiti ya ken tu ne apal ke tan hiti de kati thei poi kati chu point hiti chu ka to khom ba ka siu ngai chula hiti sei na dinga chu ama hin ko na on chu min mi that ba on chu ukil amana hang ipiam aki defense om ti pa chu uma kati ama ji pan pdu ti na halloween I think that should be the approach kati na hi na ting la ka sei nom chu to ai lam kai hi win nu naw chapang mo holim lim yong hi po win I het diu ka dei khat hi I society din mun pau hi I ki het jiu ngai ka ti chu tu chunga chu ki UPF te ka din munu kha sei nge ating pena ka pan chu UPF yong UPF zomi ki ti chu to ai UPF zomi atia political platform chu mathum chu ala katin chu ka sei chi pem tile UPF spokesperson ka hin UPF chairman omin UPF ki ti chu khat bo hin government of India to SO agreement dei chu UPF khat bo hi government in cha hi UPF zomi UPF kuki ne ti wa le government will be responsible chi hi kanop lo diu hi kyo ki tu mo la no nei divide lo diu hi ti chu ki ding chu ya government tu ni chan gya hai UPF zomi ki te pa chu na ai le table ni a ai koi lo chu tu ni hin lam kai ni hu chu gelu te kati chu hi chimana chu justify bolding kati na hi lo ai le MLA ni chu chu chan pula ko na MLA ni khu UPF zomi ho MLA he ti di chu popular government a pang ta we we've been told many things abol go nu chu that they want to hi bolding platform choma toding political solution chu hang amon ki bolding ti chu but then that does not change chichun ka demand pau chu a holinga a hel sa di lo chu ki din pi chu but on ground there are things that we fight here chu ka sei pa chu pyamiti a hele thil kha chu asu ta hele hi ngam kalam kai ji ya al agiel pau hu ipiham ti pa chu ken ka helo yong umham ale ipiham mi pi hin na dinga ki bol ham thil hi aki bol pai allo hin na dinga ki bol ham gal pe na hi te cha ka pa na hi le manipurai nago deputy CM hiding nagon gal in bol khum ki diu naga gal ta banga chu CM atu teng ole gal ei bol ta bangwa chu government a izau lo pe no me ho amma ho CM to deputy CM hidiu gal hin bol diu su na di helwa ki umding ti ham ipi ki bol go ham ti pa chu ipi ha tu ni ai ken jong picture clear lo the hi but it is very clear tu ni ai eso extension i bol on government of Manipur se zau chu ale central in yong federal structure a chu government of Manipur hi consent lading ti chu e say chu government of Manipur chu government of Meitei hi amo consent a ke oding ma chang po iti wang wa chu that is how the system works aile tunia chu ichi chu amo sei so te kati mana chu amma ho thilbo chu justify ki ball hello amma ho asei manwa chu cha chu ichi diu hello but approach ding dan pa ka say hin what is more important is time to change yud honjong tunia hi a thing noi bol dan pa chu to hichi movement pa hi pan lo hin to hi chani pha to wa le thing noi chu society a chu top decision making a zaw ding a hele structure umen iti wale let's demand hichi chom do thelo le thing noya kona political solution imu lo diu he ti chu if it is proved then I think noya mi tam ta chun why should we waste our time to cái đạo hạt chu na à hỏi puran tu ni na to sei ho hi nam lam kai khat ni na thu na sei ho hi a ke dang mong mong na
ken jong kan respect mongin personal lane so kan phone do no maintain hu hi adi na sei ti pai kam mujen ka ki pain to aken kan sei nom pen pa hi pi ham tile iki vai hop na pau tile to ke no UPF actually PP ki sei wanga cho ki sei do si here bona jo the buck always stops at the uh show groups na hilele All intin roads lead to Rome. Nah. all roads lead to Rome ham alo le ipi oi lang ham ke to lo Rome lang ai lu ti wa mai lo oi lang ai lu ti hom ke to lo le to achu mi pi hin ke no UPF pi ha kata san na lai di hom na aji chu mi pi ogin hi vet na hele social media en lang hoi lai lai jong le hi vet na hele chun koi ma chan ke no UPF chi chi platform ma ko na ऐसे मोदी वा पानी चाल दियो ही तीन नाम तो लो जो अजी चुई पिहाम तिले के यों चु ओके सपोर्ट ग्रुप तिलो व्हाटएवर चु चो मिनो मेंटेन ए पर्सनल आके हो ना चुना तो ही के नो यूपीएफ सु कोई मन की तासन तलो अबाना बोल दो दी यों की नाम तलो ना इत बंखा नाइ मी पी दो बेंटिन चु मी पी के न पा चु आओ में आई लो ले ipi ham nita asan win ti pa chu mo hi lovin like mi khat chu um pia godfather ase chula give the opponent something which they will not deny ti tabang khat na so mi pi chu thil khat na sei wai la chun okay ati theding pa chu ipi thei ti ham na mi pi langa And ko I ju question think hin dong na ichichu kasay pa chu hina. I'm Hmm. being bold. Lang khana ki lom lo mai thi ching noi lam kai kya ke UPF ke no lam kai yong ke ya. But kangai lu ja kasay ikisim to ngai chu. Structure pa chu ikivai hop danu thilchi dan pa chu sim to lo ipun pun niang diu chu. Ai le ke no UPF chu ken tu ne blanly ta sanding ita sandiu ita san lo la kati lo chu. But ikisim to theiwa ikisim phat theiwa hile ti chu ita sanu ngai chu society na ngai cha chi peng we need protection chu dunia hi thal ngai chu na existing chu arm group anom ho chun hi chi chu caliber chu akoi chu and the situation is sin si uma ipia ikigwai hop na chu ipia alin pen hi ta chu hi chi chu tam ta am chu ta hi galum masanga chu we thought okay kiloi khom na kha chum la okay tam ki ti ya to awang chu evolving hi pyam tia hele mi khat chun nam din mun pa hi aman adi eti mana achanga decide thelo ngai nam din mun pa hi aman adi eti mana akap loading ti chu hi thei ta poi we are contesting with ichen khompi ho naga mei thei chuting le nam india vetdinga jong contest hi tawin nam khat hi na chu to ai sim hat ding structure khat ding highest policy making khat chu ding hi chi chu it should not be decided by one person na chi chu isim do ngai ting la hi chi decision dung ju ya chu ground na chu execute ding chu unified command arms na di ta sala tu nya hi vet na le ipiha kinjong huilanga chu ipium dam ti chu sometimes delia mi to ke na bang wa ground na lo chu ichilang iti ka bol diu tai tila ground na ki bol lo yung chu ke ka sei chu ipya mi tia la ke no UPF chu so jing ding ichi ka wa ton so na so ding yong kati poi adi ho imu ho chu ikisim phat good diu hin isim phat zo lo ta wa le khang tha ho in if there is a different school of thought to take this movement forward na hichi movement hi cha hi ki chai the hi poi ki sim tha dila society existing koi ma cha num tapon chiu me ti le hichi stage jong jing thun na lai diu chu and chi chu thun da hen ho hi best utility amangu te ti pa chu iman na di wa chu kinalowa ki hen lowa chi khom ding ka de ya chu tu nia ai MLA hong chun tu ta di chun hen hi lai u tien mi pi to na ke no UPF yang chu chia bo hir tai ti hen hi lai u tien chai ki sim phat nai nei thewa ki sim to nai nei thewa hele I think pathin in jong
thilung so ho che hodinga agun tam ta omji ki ti pa cho I'm trying to be positive na ki pa me pueron sim pha jong an ge tho tan na pu jang nen pu lun ne na se be no ma da zo teng le 2 minutes to bang ken pin ken no ka to nom phat o men tu chana na pueron nen se ho so ele a phading so na na he wang mi pi ading an ken zo abula ka se clarity mi pi in a demand pen so he in henge nong chi lung ge la chu popular government aga za ho chu betray bol wi ti chu ki ge la hi lung ti mai ai wa chi kama ki sei do lo lai jong mai ji chu ep thiam ti chu ma ni pg ham ti chu a sei nai lo ji wa chu a phadi ta jong na he mai the phalo ta jong mai the chi chu ama wa ko na ki sei do nai lo ji a chu direct nga ki sei nom lo in media a chu ai wangin ama ho chun to bang a ball kit ta puwin ele cha ball lo ji chun betray ball hi ti ho chun boina nam sungai hat in sim ta lew ama ho ji hung hi ding hin hi chi jong chu ki ven kit na nga in chi jong chu a ball kit ta puwin het thim the chu het thim the hi ti taw te ele to chu KNO UPF SO ho chu lung thu a chu components khat hi ji wa cha ma hon ipzia na ball ram ji mi pi koma su thiang na ne di na sei sa na su thiang na ke nei di wi ti chu sei sa the lo ham ti jong chu ka dong no men an zo anin se ho chu le lam kai ho thu boin mi pi concern na khat cha zaw hin mi pi boin na pa cha amang the di hin chi jong chu khat hin tin chu tiang le an ni na kan do nom chu PR sunga chun PR ne yo ading advantage zo hin PR sunga EPP extension hi an EP yong ki bol do lo le zo pha le government ong ki form do le me te government ong ki ding e wa ding a sat di dan chu tin pu seilen hin pu eron hin na sei ji hon in discussion na ale to ai government ong ki form do ta ale ma ban ji piti chi di ham ti jong so nei ga sei ti tha chi chu he to na se ho chu way forward chu to ka sei tam ta chu zaw he tai na first thing first we inu chu ki koi iski sim tu mo ho chu ki sim tu lo wa le iti opponent face ki bolding iti movement ki bolding ti pa chu number 1 hin la hi ho ki ti chu leader ka ti wa chu public chu zaw he tai cha chu actually system chu adi to ka chu public chun iti ahoi ki de yong le so the lo ding in this is in the interest of the public totally in the interest of the public ai number 2 achu dunia chu can watch ka bol nom chu ai me to deputy CM nu chun UT with legislature hi lo le manipur ai political solution ke hoding in thei poi ati gut ham or ai lo ai le what is our next step hichipa chu clarity khat chu hen to na sei banga chu yes meeting ahung ki bolintin hung ki chi nante adang zo si aki sei pi pen chi phem ti ai le to lung han je a chu division bola amma hiti tan outcast CSO allocation arm group ma amo jong akita to point outcast ikiti wa hele ahung umding chu in fighting khadum ni so it's infighting to uncalled for. Let's give it a chance. Chi tu ahi control the ham. Hi chi chu I control the wa movement chu kisim to na mabana kisim phat na apan the ya hile. Let's give it a chance. But hi chi mana chu hitia jing ding movement nong chal ha thei ta loading KNO UPF ban nong ima chaum thei loading ti pa chu that is not my option na ka sei su hetai. ki pa me pu erona ko na jong mi pi in request na bolo chu pu erona ko le clarity ki munte pu selen le clarity ki munte pi ja zawam ti pen so mi pin chi chu het na diu chu hon right chi ni hi lam ka hotel bol chi ja ki boli ti khat be chei sei pi wen ti chu demand hi ama ta in piniam cha hin dang te ni lam kai te ni ama ho ata ko na chi ji a ki boli ti khat chu lo ale ti chu ki chi thei di lo di ti chu pu eron in ama capacity a sei thi chan chu hin tin I het them hat clear jat hi jong le I chan ham chu I het thei diu ka ta sanen ji chu chi ho het thi thim ne dinga chu discussion hong ke go hin pu lun ipi last message ai pin sei no mam pu he jam pu lun chen sei na thil thum sei ka tin kang chalin akhat na hi ai hoi ke ho wang wa hi thutan vai hom len pian ho hi khat ve be hi social media ai lo le public itia communication amai be an la wa thu sei hi sei diu pa ka dei na ai the le lung se tan sang nang ho loin ipinan lo wa am ho hi nan kai lo the diu hom na e chimi pi ma ya thu sei ngai na
kat chu ka sei no min ani na chun nam sunga hi betrayal he sang jong le betrayal ho hi oppose I bol tiang mobile chun very matured and oppose bolotin thuza amo mo thungai mo mo howang hi nung set tan mangpo te ji chu icho hin ichate lungthimi len ta impact bolin na sitia dia sitia chiang chate ho hi thungai mo mo za mo mo hi ki za sa be se loin ain la tu la social media hi itabanga dim tan tu na mon to na nei ta bin na si hi wang hi lung set en request kan bol no min athum na ka sei nom chu hi le adi chate ho hi na hon gel lo chun city sunga hi in langa impact ko lo diam ta na gel me theo hin ain la city sunga jong in tu chungi boi now me lete nei bol na ho social media ho mon Instagram Facebook WhatsApp jo amu jing ke hin na ichate ho hi school college and a while gam ta win na si impact pa hi au mong mong in langa jong chu ha ta om ding ka dein ka ta asan is it chun chi chapang ho jong hi hoi lai pm khari bolowa psychological counseling ho jong chu I bol te hom ti ong I deu te ti pa chu chaina ka sei no ki pai chỉ bao mì pu luôn bữa rằng tu này hi cái vang chun sapang sa kan hi wang zu khat bai di san kan bo ding kia kong pin hi ka kisi ti ana say lo dim senen this was way back in 90 something 99 lang pe chu hitan kit ka say chu faction tam ta mu hi manipula elo thei lo chu thing noi nei lo kho hin faction tam ta mu hi tuna thal ha lama lamu hin ni khat le mo seng seng hi ung ki gom khom du he ti hi sot pe ta chu patin long se chun them gao lom ju kai po yong le tu nin UPF to ken wai hum khom ben yum khop se yong he a big I mean development khat he nam pia dinga to jong khat ve kang pok pia chun pu arot zaw bin pu sending thang long zaw bin lai chu platform chun ka sein political goal khat na nei ta ba so na cho political goal jo ni ke bang lo jo boya boy jo political goal khat na nei ta ba le y2 ipija chu nianum na lam khat na thei ta lom for the sake of nampi na ti chu platform chu request kana bolin tunin power position ai lo le comfort zone chu important hinanti a he banga chu nampi chu a bit lawa le silaya nang ma comfort zone hian lang na power position long chu bit di lo di ya chu tuna chu a strong appeals on behalf of the entire community chu tunin CNC hi na pa chu nampi na ngai lu na pa chu vet sa men lang khat nin hung ki gom khom men lang leadership kat noi hin hung kal song khom lo chun tunia noi si ta mun te nai ho ho hin itiong le e ho ngam kin lo de ilam pi zo na wa nup na mai ho hin chi chu om do ni le koi man e ho e ta e ho kin lo de cha chu tu chung first time ma chu CNC ho zau na chu adia pu 17 thang hin pu PS in pu so son ho zau na alo le pu ya jet ari lang ho hin ki mu to thei wa le lung sit te in pathin kagam kapathin kanam kagama ding iti wa le si pathin enam igama ding chun leadership ka noya hin nampi nei pui ta ve a chuti le ke ho jong hi ka china ba hi op ka do ngam du he kamai o am panga thu ka sei thei du he kalam tha na ba jong nong ho ki son pin nei ta ka kal son tiang le ko ham in noi si dewa ta jun tu din tu chung thil incidents wang hi mi zo si lung na ve cái dòng bu kan de thei cái dòng cái mu thei hi riêng dòng le pathi nin ei pui na wa hi pathi nin asu khil khat chang ka het lo lai tu chanai abol khil khat cham lo hi thil su hi pathi nin ho dinga phala ma su sa nom hin ti te ka la hi ka la to na pathi nin wang ei pui de ji chu the one who begins will continue well and will let us end well achi ja chu tu chung din mo na yong hi ito bang decision lo hin o nampi sentiment bang chi he nampi o na bang chi ti chu che ta da mu tai a chu ti le
Hichi apat chut athamen. Let's rise again. Falling is not the problem. Rising, not rising is the problem. Có hết loading. Thu pa cho ngay he. Natural he. But let's rise from that fall again. Na. Thâu độ ki uti. Thâu độ tin. An jo say bang chun. Aban step jo chu. Mano tin. Lung khat tan kal song tin. Tu chung ki ho lim na hin. Mi pi lung tim nat na tam ta hi. Su dam na dingin. Lung sit tan decision hin labin ti chu. At say mai ka say don. Ki pa me pu ya jang pu Aaron nang last message na sei maseng ken nong ga sei nom cho asan avo me tu chung thil su pen hi symbolic hi in na aphalang ne hi yong le symbolic in tin asilanga ai na le mong hi jong le chu symbolic ngo mo hin tu chung thil su in thil neo cha jong hi in i movement wa jong shift len ta hum thei ding din mun hi in ai lo wa ai le shift len ta hi su na jong hum thei ding din mun in cho ki chi nai pun pi nem cha hin pu ngul sang lu hin sana te hin ama ho ako na chu iza ting le bu chu clarity mu di hin ti chu the bridge na vezu si ko ma ga sei no min tin tun pu Aaron in a last message ai pi sei no mun thak ga pi Okay, closing remarks ka sei nom hi. We zang in a sei bangin thil ki ti hi mi min nama dinga up thap pen ki on ka gun wa even in written na ka ji wa declare yong ki bol hi na hi chi chu alol hin lo le mi pin oi mo chu ngai ai ding mong hi nam angai bu chi wa oi mo hin kappa cha ta kha hi tia criticism hi puthang boy lang madam nem cha yong le na tu di chan ge ya ipiha criticism absorb abolwa nam sunga buina zo a amani akona lunghan na thangtom na lang lo jong hi kakipa in ahin hichi mana chun hichi chu justify ki bolpon ka sei bangin we love peace declaration lungthu declaration kha chu bala hi hichi chu mi pi ko ma tunia ka sei ho hi way forward na chun structure do di lo ja bang so hin structure sim phatna iman di wi ka ti pa chu point number 1 hi number 2 thil ki ti me men ken jong kalunghana tunia hi tia hi ken kazo chana mi pi to relationship ka sima ai lo le public platform ka se ya ke ka pan no organization ai lo le UPF hitia hi khanin battery bolding ala ke yang ki to thim tang ka ti la ka to thim thei cho but I think that is not my job na hi chi chu ka bola hi le nam ka ngai lu na zo chu thing lo he ka ti so hi chi ba na chi pyam ti pa chu po do wa idin piu ngai hin hi chi pa hi tunia hi mi pin jong he thi mu tin nam SA movement ki bolna io sunga SA lui ke ding anna kha anna ki go mi position na hung to wa ile UPF loi ke ding SA hitalwa anu anim khat settlement a bolding ai lo wa ile hichipa hi imu thelo thil kitin na apan kha ai jong le that will be I think God's plan eho gun hitalo hinna hichi su ipia hung pang dam wang ka heta poi number 2 popular government hung ki scheme dole montel he boy jingin ai le cho hi tu jing tu jan kalungel khadum hi ipia mitia ai le gal ichen naw gam sunga chu law and order chu la state ahina line ai cha chu amilong ho to naga ho to idin mun pa uvet na ai le hichi position pa yong hi apan na ding umale humam ti pa chu ka gelin ahin hichipan na ding chu oma mi pi ki pa na ding le ken tunin se hi yong leng abol de an ki bolding mi pi ki pa ne o chu mun khana chu su ding hin ka sei chu a chaina ka sei nom chu nam ki ti hi lam ka yong chu ipan na za chum chi hi MLA hong cha pan na za chum chi hitia tunia iluhan na pau hi ipia pang ne nga hong ki gong ham chu iki het lo ja ki luang hin apan na khat pa chu relevant hu ya ang ki mu thea ile but the end results SA achieve na ding political solution mu na ding a ile hi chini ting la chun better way yang hi mai thi hi chun tu ni hin nam sunga holam ka holong apona tam ta omen chuting le mi pi tam ta apona me apona lo umpoi but puna na lohana ikin awai ki sei si nowa thang to ma thasi na ki chai the hi lo in tunia yong hi public platform ise yo hin hi chi pa zo hi
minute discussion ne utin mature ten e ho zo hi isungwa disintegrate hilawa kisim phat na zo pa chu hichipa achun mangu hutin kalso no hutin as a movement yong hi lamka ka din pi diu hi ut with legislature tu ni a akidimian pa hi ki din pi hi hichi popular government ummanin aki chai poi 2023 ajong popular government omin na manipur government omin gal isa novin mla ho yo minister ani even ahin isa novin PR omin hichan ibolivin to ajong let's force our way forward na cha ki chai the hi poverty chu a china ka sei no me ki pa me pu Aaron hin pu ezang hin pu lu nevin na chung chin ma ki pa tu ka sen pu Aaron message chu ai pi chu yong le clear chum nai hi zong le e wang e ho ki tem ma ki sei si na nam sung ki hentel la chu bol daw te ti chu ma taw na hin se justifiable na man hi point chan e he thim che dio ngai hon ka ta sanen tu ni discussion chu chan che tan tin to bang discussion video na vet jing no ma ai le the bridge channel hi subscribe na ki bol no chuting le the bridge ta ki thopi nan membership nong join in bol pi diwa ana ve zo si kain tim nei ve ke pa